وای پققرا بو مالا کردا خرابو بلبل ما هات کشتن گل چلمسی و برار بو وای پققرا بو کردستانê wêran bû mixabin. Xwişk û birayên hêja temaşevanên xoşewîst dema xwe xweş be. Di vê vîdyoyê de zê hewl bidim piçekî li PKK û ezmûneya PKK vegerim ji ber ku ne serxêrê bi îro rojbûna PKK 28 mijdarê ev salvegera hanê bi rexne bi lêveger ez ê diyarî xapoçiyê tevgera xapoçî û xapoçiyan bikim bere bihna wan mifreh be û fincana qehwe xwe jî hazir kin û me bi hev rekan binerin bê PKK çi anî serê me di vê qunaxa nîzî pêncî salî PKK çi anî serê Kurdan. Dibêjim pêncî salî yanî nîzî pêncî salî ji ber ku ez ne tenê sala damezrandina PKK 1978 wekî esas digirim la çend salên berî wê jî di nav de ez wan jî di nav de wekî rêxistin ji ber ku cinayetên PKK berî elankirina PKK dest pê kiriye û piştî elana PKK dewam kiriye. Cinayetên PKK di şexsê heqî qerar de û vegerin birayê heqî qerar ku ji damezrînerê PKK ye wê ji were bi deta bi berfirehî behsa kuştina birayê xwe bike û gumanên ku li dora Apo diçûn û tên yanî derbarê cinayeta şehîdbûna heqî qerar di 17 Gulana 1977 de. Baş e di qunaxa damezrandinê de û heta niha PKK-ya ku me jê hez kir ku ket mala me ku ket dilê me em tevlî wê bûn me ji bo wê kar kir me bi fedekarî bi comerdî bi kurdewarî em nêzîkî vê rêxistina hanê bûn çi jê mayî niha PKK-ya berê PKK-ya niha bidin ber hevdû çi ji PKK mayî kî di nav PKK de mayî yanî ji nifşên destpêkê ji damezrînerên PKK 22 kes hin dibên 23 kes 22 kes ji çend kesa ji nîvê damezrînera bêtir dev ji PKK berdan ê hatin kuştin ê wekî xahîn hatin elan kirin û ê hinek jî bêdeng û yek tenê serdestê dewleta Tirk hatî kuştin wekî din kî ji endamên PKK hatibû kuştin bi fîşeka PKK hatî kuştin ê damezrîner ez behsa qunaxa damezrandinê dikim duruştmeya PKK serxwebûn û azadî ji serxwebûn û azadiyê bi rûmetir tiştek nîne û êrişî rêxistinê Kurda dikir wekî min got cinayeta tasfiye a ewil şexsê heqî qerar û em dema Apo çî bûn me wilo fêm kir Apo digot îxanet û stêrka sor û qadepe û nediştînin werin Kurdistanê û li min berî me disekinîn û rabû hevalê me kuştin û li ser xwîna heqî qerar me partî çêkir ev Apo yanî egîde se bo egîde se yanî ser xwîna şehîda rêxistin ava kir piştî damezrandina rêxistinê bi çend meha ji Tirkî reviya rahij destê jina xwe û nigo bi qurban û li sînora xist û hat bin xetê egîde se rojkî roja fîşekek neteqandî rojkî roja 24 saet neketî gireva birçîbûnê di hindirê zindanê ji mir behsa qehremaniyê dikin û qehreman tu tirê berê gelê me qehreman mala min ê qehreman berxwedanê dike Serok Avo berxwedanê dike di qunaxa damezrandinê de egît
حقی قرار هات تصفیه کرن پیش چیوه به قرار آبو جلال آیدن هات کشتن کادروکی لپیش کادروکی زیرک به تهمت ایخانت و گریدای دجمن شاهین دونمز و جمیل باید به امر آبو او جلال آیدن ترباوی کوران وی کشتن وی تصفیه کر ده هفته و نهاده ده سالا کو آبو جه ترکی بازده مبز جه دا مزرینرین PKK یک به دسته دولت ترک شش هفت حب به دسته PKK هاتن کشتن هنجه کشتن وان بگمانه یعنی مظلوم دوغان PKK گوت آگر بردا بدنا خول هم بری ایخانت لبر خدا شکلوتنه وی خوش نقاندی اوی خودار دکری خو نه چیروکا نوروزی و آگری نوروزی و کاوای همدم و همو دروه ایک بخوازه بره وگره جمارن دسپه که ای سرخابون وی ببینه پکه که به چی رنگی بویر آمازلون دوگان شروع ودک نه وکی چیروکانه ها وکی چیروکا کوی خو دار دکری وی خو شنقاندیه وی خو دالقاندیه نه چیروکا آگر و نه آگر نوروزی و نه کاوای همدم از نه مظلوم دوغان بچو دکم نه از دروی PKK و چیروکم PKK اشکرد کم عگید معصوم قرقماس فی شخص داوید لیکتی قاشو PKK لیپرسین بکری حتی آنها تشتک جوی لیپرسین هانه تنه حمد قراسونگر ده حجته و سیاده کشتناوی بگمان اوه کسی که اندامین دامزرینرین PKK ایکو گمان لسر کشتناوان هایه و ایکو PKK وان تصفیه کریه و ایکو یکی تنه سیف الدین زرولو او ایکو PKK مالا وان ده هاد دامزراندن او تنه به فیشکا دولتی هاتی کشتن او جی کس دبیشن که PKK ولوی دحف دا دورین جرنا PKK هنه کادرویا دشاندن دوره کی کو يعني كوجي خلاص بتنا خلاص ويورا كشتن ويورا تصفية كذا اف يعني باشه دامز رينر دروشمين دامز راندني كردستان سربخو و آزاد و یک بوي تجمع نها لدجي كردستان سربخو و آزاده لدجي دولت بوينا كرداي بالسدي بلغيا ما اشكرا كرم بالدنگ شپرتوکی آپو بدنگ باوز اردال بدنگ مراد خرائیلان بدنگ آپو بخوا شر دولت بوینا کردادک باش جسر خبون و آزادی برومتر تشتکنینی کا چجه ما نها جو کردایتی بیتر ترکلشمه ترک بوین لناوا PKK ده لسر پیایی نها شخور لدو بارتي لشاقلماس بارتي بنرن وني PKK عنو بنرن وني PKK عنو ناز بكن كيني يعني تولاي حاتم اوغلو كو بأصلي هو عرب وهوالا ميراج اورال بو ويكا تيروريست بو و يعني جيجينجها چپگیری ترک هاتی جمر اونتنی او باشه چه کرد یعنی ریجه یا کردایتی ده PKK دمایی پارتیا کارگر کردستان PKK چه مایی یعنی جبلی ناف جبلی قالک ناوروک کمالیزم ترکیزم که نزانم چاو بنا بکن ترکلشمه ترک بوین لقالك بارتيا كاركري كردستان كاسكو صور وزارو وستران وقوتنين لسر أبو لسر PKK وايا PKK رابو ودستانا فيجيني وكرد مريبون وما كرج عليه درو كرد شوا مريبون معصوم قرقماس بري اندامي PKK ببا اندامي PKK اندامي
ريخستنكي كردا بدها جريخستنين دن اي كردا بالسدا دو جريخستني خبردان وهاتن تبلي بكيكي بون چاوا كرد مريبون اف دروا هاني كو بكيكي دقوت وماشي باور ذكروا هناك بيهش حتى نها هنا خوليسر حتى نها هنا باور ذكر كرد مريبون ما كرد نظام غوري درخست تا كرد خست غوري كومارا ديمقراطيك ونتويا ديمقراطيك وحلاندنا كردا واسملاسيونا كردا آلاوا سركه PKK'yi. Şerri taybeti sereke lehemberi geli kurd PKK'yi. تچیش کردار کرد حتی ناش غیری کشتن و خرا کرنه ده مش قناغ دامزراندنی بدرن حتی نها ونی ناس بکن جداهی فرق و جداهی دنابا PKK ده جاهنك ربان هانه بسيط اندبجن ایری PKK پیس ونا باشه و دنه تجه ده رخنه تجه ده بس اف ربانی شربان دناف ده خوینا خود رجینن و بدل باقجی و بیرو باوریا كردوارية دچين مرة ريزي جوان بك مرة ريزي جوان دقره بس اف كس بگه وان دخابينن ايزنگ وان كسين ربان وان كچو خورتين ربان جوان كو خير جو عمري خنابينن و دبين ايزنگين دروي بگه دبي ونفيج بيجن دبي ور ريل بروي مسألة هاني بكرن قالك سنة ولو جانا اري اللي اف خوين درجي وشرهي ودجمن وحسن خيري تبي حسن خيري صولا حسن خيري يكون بحصاوي لكن بحزار قاتيش آبو تشيتره حسن خيري اتاتورك هات خاپاندن بسوزي اتاتورك هات خاپاندن لي حسن خيري داوي دوانچه خواه لدهندري پارلمانتويا تركي لهمبري اتاتورك كشاند حسن خيري وقت سروكي وابو خالديا من ترك واسخوازم خزمتا دولتا ترك بكم حسن خيري دما كديت اتاتورك دروكر بو خودي هلوست لهمبري اتاتورك ولهمبري خواه وندشنوتن حسن خيري تبي حسن خيري وشخر بهشي مي روجاوايج وكي بريشتي قراچيا دجون فهم ناكن بمسألة شيء بير نابن وهناك آپوچی يعني هناك شيء چوا دكن ولو دناوا سوشيال ميديا دبلا دكن ويدا ما دا ويديو برچه فيديو كي هاشت میں والله هوشنگ خدمتا PKK دكه هوشنگ نترس PKK تناكش هاي خولي سر ما حسابش توش PKK بكرانا من دفش رخنا منش دفش PKK بردانا وقال كسا مالا خورونشتاو وبيدنگ وبيرخنا وتشمر لازمه بمسألة هاني اش PKK نترسم از حسابش PKK دكم مش تهديد وقفخارنه PKK دكم دماز دبجم ناوي من ناف ليجتايا 16 كسا دبو ودناف دايه وزناز دكم چن جيفينين PKK ديجن ما جيفينين PKK سر آستابلن تلبر چيه ت هوشنگو سي نزيكي تنابن وهوشنگو سي اوبوزيسيون سوري جي فايدة دك و PKK جي فايدة دك ودخازول الشبهات وقمان باوش لسرمك وقاش وزينا از آپوچی می دبن ماسير كونتاكتا مب آپوچيا رهي و از آپوچيا دترس رباني خودي اج آپوچيا دترسم تديز وقت تم اج آپوچيا دترس اف 13 سالي من از رخنا لآپو دكم لجمعا دكم لPKK دكم لديروكا PKK ببلغه بشپرتوك وشد ارشيف وشد ديروكا PKK اش PKK دترس نزانم يعني اسنا بيشين ازناك برادرك يجمر فيديو شانگو بنرش خو آپوچی چی سر تدبيجن يعني ولو تخوازن قمانا لسر انسانا چيكنا ونو افيه كسي يكون رخنا دبينن رخنا دكه ونوي دبينن افيه يكون رخنا PKK دكه افيه آپوچی كي بشارتيه يعني نما نزانن برسفي بدن ونكارن برسفي بدن برسفي جمانتنيه لوي رابن شبهات وقمانا بسر انسانا ده بلا بك يعني
شعالیه دا مزراندنه آرخصنا PKK و شعالیه درشما سروبن بی کاچش PKK مایی باشه جعالیه شیوه ریوبرنه نها مدگوت دولتا تركنا دولتا سورينا دولتي روجلاتا بينا همو سيستمين وان دولتا وان بارتيانا سيستما PKK و وكهوية آزادية و نظام جب نها سيستما PKK بنرن ريوبرنا PKK لروجاوا بنرن اف 13 ساله عفرين شو دفج عفريني بردن دينن آليك اسنا دفج بردن دينن آليك اف 13 ساله قامش لو دربيسيه وديركي دبن دستي آبوچيه دي از ناز دكم هنا كس دربيسيه از ناز دكم دناوا ريوبريا PKK دبون ها هاتن فرنسا از ناز دكم قال كسن كو دناوا ريوبريا دبون رافيانا هاتنا ألمانيا دشت زاوي آلدار خليل خشكا آلدار خليل گله کسیم کو دناوا ریوبریا PKK لور دبون جوی ریوبریا هانی رویان ریوبریا خسر و میناک و سیستم و باوی سیستم و آلدار خليل بدست بك انا برفيا واويش برفيانا بدش ناطر دترسه حزار تشلي سروي قلتنا ما دكار برا دكار بطريقه قبليزه ودجي طريقه ويجر ببرن باوي سيستمي چري ببريا باكرنا نها مثلا لما بيجن تشتكي باشا اف قربانيه هان اف قواسه شهيد 20,000 شهيد بيتر لروجافا چون بن آخا صار ريبيريا روجافا آكو نهال سر عقل جي لهماناي چد كنها بدي ساد بن كنترولا PKK دي آزادية راماني تنة يعني برادري كنت بجد بن ما سيده هو شنگ PKK دي ترسوتي كليوي PKK هي جبر بش پرده هي خلی سر PKK لقامش لو پیشنگها پرتوکا چه بو نهش پرتوکه هوشنگو سی ورن پرتوک پیشنگها هرکول پرتوکا ریخستن و ریوبریا کش پرتوکا بترسو پرتوکن ویجا سیاست يعني بوليتيك تيتنا پرتوکن ادب اي ويجا رومان هلبست تعلاقه وان بسياسة تيتنا li pirtûkê hoşengosê PKK ji pirtûkê kesên ku heta wê jebir roman jî jê ditirsu tehemûla wê ji vê tune rêveberî û xwelîseriya demokratîk ji mir ava dik ev demokrasiya wan heya vê derece hanê neyê ku parastina vê rêxistina hanê dike ji ber xwe fedî nake û ja ne tenê nikare rexne bike wê rabe gumana bavê ji ser kesê ku rexne dike li şengalê binerin ji rizgarkirina şengalê û heta roja îro çil şengalê heye êzîdiyê ku li vê derê bera Tarîk Hemo hoşeng biroka rojkî ji roja herin şengalê binerin kolan dibistan fabrîke çi rêveberiya PKK li şengalê çi bi destxistî çi tiştekî nû anîye evê kesên ku komelê êziya li Oldenburg li Almanya hemû bi 100,000 bi milyona euro dişandin PKK dixistin fînansekirina PKK ji bo xatirê şengalê û PKK hemû dixwar werin li şêweyê rêvebirina şengalê binerin li Rojava binerin hûnê sîstema PKK a li dijî aku bî mînak ji dinyayê re û di zankoyê dinyayê re tê ders li ser tê stendin ji xwe lê binirin li xwe sîstema PKK a dew partî a çeqelmaz partî binirin ku yanî qûnekekî Tirk li derekî nemayî wî neanîne nekirine parlamenter wî nekirine berpirsiyar wî nekirine nizanim çi di nava civaka Kurd de wilo îdî ne yanî îdî teşwîq dikin ne diparêzin ana homoseksualiya îşê me ne ji wan e
جيانا وان چتكين بچرنگي او قودي خوا تعلقه ما جوانتني بس سيستماتي كراب ده هندري جواكا كرد تشويقي بك جني كردا حمو بر بالليز بيان بشينه وميري كردا حمو بك ميري كردا تحمو بك كاكشار اورامار وتحمو بك سزاي تملي ولو ناب كاكشار اورامار بپاريز وسزاي تملي بپاريز وروتين دا بپاريز خمناك سر سراسر چاوا بس تيش كي بپاريز ما كي ديش من وان هي كي شي خوشوانتين كسك شري واناك كسك شري واناك او سربستن آزادن جیانا خود چاوا چی شیوازی جیانا خود هل بجیرن کسی کی جو کردا روزه کی جو روزات دیتی ایریشی روتیندا کریه یا ایریشی کاکشار اورامار کریج بر شیوازی جیانا وان شیوازی دربرینا وان نه تشتكي ولوتن نه يعني حتى باراستن جي جوان نلازمه حوجتناك اي بس چي نابتت نابا جواكا كرد 5000 كوبيا كاكشار اورا مارت چي بك چي ناب ريخسنا بككي ريخسنا بككي نهاجمر في وهفسرو كاتي وقاشو آزاديا جني آزاديا جني وآزاديا هوموسكسوال وآزاديا جنگهي وآزاديا آجار لاولان وآزاديا حمو تشتي لي آزاديا كرداتنا لبيشنگهم برتوكا قدخي ويروج ويبي مولو القامش لجور بردوام بيشنگها آمد ايجي بريد دستي ودابو ايش دستي ودركت قامش لو جيروش جيروجا ازيبه گرم قامش لو ازيبه گرم دربيسيه اب صوز روجك دا عمري مذهبه ازيبه گرم وازيوه ببينم بهلا وندچه اویدنه و اف حمو کسین کو پککی د پاریزن وجو پککی لچپ کا دخون و بنیشتی اپوچی آدجون از ایوان یکو ببینم از ایوان ببینم روش وانجی ببینم اف رژیما فاشیست دیکتاتور پککی کامباخ ولو بردوام ناک از زانم ولو بردوام ناک جه هتلر رنما جه صدام حسين رنما وجه پککی رو ببینه ديمكي للسر آستا شێوازی ڕێڤەبرنێژی تێکچووی بەحسا خەندەک مەندەکان نەکەن ئەم بەحسا شتێک و لە باکوور شتێک و بەدەست خستن و وەنداکردن ئەم بەحساوی نەکەن یعنی شخوا و ڕووپەلێن ڕەشن یعنی سەر ئاستا جینایەتە نەها gelek cara endamên PKK û rêvebirên PKK êrişî wilo welatên Ewropa dikin û kapîtalîsta modernîte û kapîtalîzm û emperyalîzm û aynî wekî Ixwanul Muslimîn û cîhadîstên li Ewropa. Li Ewropa dijîn xwarinû vexwarina xwe li ser Ewropayê, xwendina wan li ser Ewropayê, karê wan li ser Ewropayê, meaşê xwe ji sosyalê û job center distînin. Lêdawî wê bijîn kapîtalîsta modernîte û Amerîka û emperyalîzm û nizamçî wan bla 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 û dibin lewlewa wan. û şerê Almanya, Belçîka, Hollanda, Fransa kapîtalîzma modernîte şerê wan dikin. û li vir dijîn hey xwelîserin û hûn çima virnagerin hela hûn venagerin Tirkiye û vegerin herin Şengalê hevegerin ev êziyê apûçî bere hemû vegerin Şengalê çima venagerin Şengalê lebere vegerin ez Tariq Hemû li Şengalê ez bejn û bala wî û gewdî wî û bezî wî li wilo nav Şengalê de ez bibînim hoşeng birok bere veger Şengalê meqaleyê wî bi zimanê Erebî û Kurdî bere xanîkî tablowa li Şengalê çê bike li Almanya çi dikin ev hemû apûçî û nîvapûçî û apûçî ev ê êzdî ê apûçî bere vegerin Şengalê ava bikin dibin sîstema PKK û xwelîseriya demokratîk û ev tiştê hane. PKK li Ewropa ne terorîst bû niha şerê emperyalîzmê û kapîtalîzmê dikin
PKK دماكو جنايتها لفرجي كر انور عطا كشت لحشتي وشاراده چتين گنگر كشت لحشتي وبينجاده گلك جنايت وكشتن لفر كرن لصالن حشتي وچار حشتي وبينج حيا صالن نوتي حيا نوتو ددوا PKK ne terörist bu. Lê PKK wextê êrişî komeleyên Tirka û bankên Tirka û erebên Tirka û tiştên fabrîkê Tirka ji bêhişî, ji kertî, ji ber ku vana hemû yanî sîgorteya wan heye û bi milyona pere xesar gihandin ekonomiya van welatên Ewropî wê çavê xistin lîsteya terorî. Tirk tê ku te eleqeyê siyasetê tin heye wê ereba wî kevin bûye wê here agir berdeyê bêje a boçî hatine êrîşî erebeya min kirine û biçe ji şirketê temînê şirketê sîgortayê û pera wergire. Yekî Tirk ku têkiliya wî bi siyasetê tune wê biçe li qumteya wî xwaringeha wî heye wê here agir berdeyê bêje wela apoçî hatine agir berdane ji vê atmosfêra hanê feyde kirin. Tirk feyde kir û Kurda wenda kir û PKK ket lîsta terorê wê di lîsta terorê de bimîne û dernekeve. A berî çend roja li Brîtanya çend kes agirtin, berî wê li Swêd çend kes agirtin, li Fransa çend kes agirtin. PKK di lîsteya terorê de bimîne. Wê bimînin terorîst. Rêxistinekî kirmînal kesên kirmînal. Karên kirmînal dikin, karê terorî dikin û yanî sîstemê Ewropa, dewleta Ewropa, dewletên Ewropa, Yekîtiya Ewropa PKK ne terorîst bû. PKK xist warê terorê ji xwe teror bû. Lê kengî gihê nêzîkî berjewendiyê van welatê hebû nûka ket lîsteya terorê û ket lîsteya rêxistinên kirmînal. PKK teror e, sedî sed teror e. PKK rêxistinekî kirmînal e, sedî sed rêxistinekî kirmînal e. Raporên berî demekî şêwekî fermî Swîsra raporta xwe eşkere kir ji raya giştî û behsa PKK û karên PKK ê teror ê bi şêweyekî eşkere ê ku bi şêweyekî bi dizî li Swîsra tê kirin. Ne ez dibêjim û Swîsra dewletekî bêalî, dewletekî yanî di şera de bêalî ye. Nakeve nava şera û îşê xwe ji van mesela nayîne. Lê wekî helwestekî qanûnî PKK wekî rêxistinekî terorê dibîne. Bercewendiyên welatên Ewropa piçekî vê dema da wî wilo sivik kirine. Heta Almanya jî ji bo çîroka Daişê û li hemberî İslamî û li Rojava û şerê li hemberî Daişê piçekî binc bi PKK re sist kirbûn. Lê nema. Wê êdî bere ev apoçiyên ku niha li ser sosyal medya li Ewropa wilo reklam û propagandaya PKK dikin û em min apoçî bere ana ji ez wan bibînim. Di salên pêşiya me de bi wê rewşa wan wê çawa wê rewşa wan ne wekî berê be. Eger pir nexerab be wê ne wekî berê be. Ev di rotiya hanê, ev parastina terorê, parastina karê kirmînal, karê qirêj ê PKK li Ewropa wê nemîne. Kadroyên PKK ê ku li vê derê jî cihê xwe çêkirine. Yani evê ku niha di nava PKK de ne, sibe Ferda Çetin cihê wî li Ewropa heye. PKK biqede jî, PKK fesix jî bibe, Ferda Çetin ji xwe hinek peredanî alî kî, Fuad Kaf peredanî alî kî, nizanim ev Amed Dicle evê yanî ajanê istixbaratê PKK li vê derê li Ewropa cihê xwe çêkirine. Rewşa xwe wilo piçekî bi saya serê PKK Ewropa tije kujerin. Ê berê apoçî bû û dev ji PKK berdaye lê di nava PKK de cinayet kirî ê ku heta roja îro di nava PKK de veşartî. Ê Tirka jî heye.
كوجر وتتكيشن ترك جيل برهان لأوروبا الولاتين أوروبا كوش تركيا رافيانا كوش تركيا دور كتنا اللي أصلي خود الدما جيتا ميدي كار دكرن بج ارتش اتر كار دكرن كوجر بون دنما فككيشي كار دكرن كوجر بون ولفر الولاتين أوروبا ده تجنه مروني كاروان بجمير هر يكي كتورة ديروكا يفقر تبنر چیروک و چیروانو که رشو تاری لجمعی پیدا ده دما کد نوا پگه ده بو و حتی کنها جی دنوا پگه کی ده و یعنی رخصنکی ترور رخصنکی ترور اجاوی جبو سال وگرا پگه کی و برپرسه پگه کی در کفن و سر فراتن یوزب حفیوینا بدن و دا خویانیا بدن و لسر مدیا هابره و لسر ستيرك تي في و آمد دجله و کیجان یکی یعنی کج روزنامه گریه تشتک نزانه جغیری که بغابه و دوگماتیک و رکلام و پروپاگاندا رخصنا تروری بکش وکی نزانن روزنامه گری پروفیسیونل که مره ولو ریزی جی بگره آپوچی به بمنطق و بعقل کاری روزنامه گریه بکه با اخلاق کاری روزنامه گریه بکه تنه جبركو منطق وعقل دنا بابي كاري هاندتني ما منطق وعقل شكر بينن اوانا و سالبگارا روشبونا پققه دستانا وجینه و دستانا مرنه زندانه کی مزنه کتی که به تبخیر هاتی سر چعبا بجی لی کو در که به خاینه آجانه و میت و دجمنه و زامچی وان درو مرویحانه چما مرو وکوانا فکره مرو وکوانا آخفه مرو بحانه اجوی رخصنا هانه ره پیدانه که نبینه نوکوان و ناوی چیه ترک دوران قالقان و در که به حوال عباس بن arkadaşlar o başkanımız o önderimiz o parti ama o serokeme o rekhstiname o PKK'ame nemayir parti bir cirok nemayir rast dibije bas cirok ki terori و qreji cirok ki terewa cirok ki khapandana kurda كتب سرخبون و آزادی دست بکر تب نتویا دموکراتیک و کمارا دموکراتیک تداوی کر ما تا سرخبون و آزادی هشت ما تا کردستان هشت ما تا خوشش هشت چشی نبی دیروک اکی تاری دیروک اکیش تصفیه دیروک اکیش تشتین کرمینال و تروری دیروک اکی کو کسین کرد دناف دهاتن کشتن بدستيته دحقاتي كو بدستيتر كا هاتن كشتن تبحثا ديرو كي كو يعني مرس بي نيرو ايفار راب اللعنت لي بك حق نادي هنا بيتر تخوازه بي ديروكا يعني كو مرا نزان بالشوازي مرا راب الشرمزار بك انا وهنا كورن بيجن تدف داویش شهیدا بریم شهیدا دین علی کی اف شهید کسی خوشون شهید سرخابون و آزادیش کسی خوشون شهید کمارا دموکراتیک جیتی خاپاندن قاشو جبو کردستان و جبو آزادی و تفگرا آزادی لی نولویه مثلا نه زندانا پکی زندانه کی رشو تاریه کی جناف در که دبی ور کشتن سیاسی ور کشتن فیزیکی ور کشتن رخصنا پکی ولو حمو کس زانن اوه کسی کو دف داویت me دگوت اگر دهندره رخصتنه ده بیکن پست او دروش وان هلینن 2 ساعت وان هلینن اعتراف دکو کو رخصتنه کی جنایتکار رخصتنه کی کو تحملها وجه نرینه آزاد فکر آزاد رخنه تنه لی هوشنگ ناکوشن جبر کو هوشنگ خدمتا پککی دیگه استفادهش
فەیدەش رەخنەی پێ هۆشەنگ دەگرن yani mala منێ وجا وچیژی بێژن پێکێک دووران قاڵقان پێکێکە بیە جیرۆک پێکێکە بینێتەوە پێکێکە بی گەل ڕاست دەبێژە ڕاست دەبێژە جارە عەول دووران کاڵکان دە عەمری خود ڕاستیەکی دبێژە ڕاستە پێکێکە بیە جیرۆک جیرۆکێکی ڕەش پێکێکە بی گەل گەلێکی بێهش و کەدیکری و خاپوچی ئاناوی یەک وەربێژە تو حقارەتی لە ملیۆنا دکی حقارەتی لە ملیۆنا دکی هەی خۆلی سەر ئەڤ ملیۆنێ کولدوو vê rêxistina hanê dema apo lêborîna xwe ji dayîkên eskerên Tirka kir û eskerê Tirk kir şehîd ma ev apoyê te serokê te yê Newewî heqaretê li şehîdê Kurdan nekir heqaretê li şervanê Kurdan nekir heqaretê li dayîkê şehîdê Kurdan nekir heqaretê li dayîka مەزلوم دۆغان خەیرû دورمش کەمال پیر عەگید مەعسووم قۆرقەماس محەممەد قەرەسۆنگر حەقارەتê li vana tevî nekir ewlo çavê xwe xist çavê te û vê gotina hanê kir te ev milyonê hanê û serokê min bêje na û nizanim lodilê min bêje û strana li ser apo digotin ya min di dinyayê de nedîtiyê min di dinyayê de û çê nabe rêxistinekî wilo heya vê derecê kesê derdora wî kedîkirî bin newêrin ji mir dibêjin di nava PKK de ne ez wan nas dikim kontakt heye di kadro ne û di nava gel de ne divê em newêrin li Ewropa ne û newêrin li hala me fêm kir li welatên li Kurdistanê li Rojavayê li Bakurên newêrin biaxivin me fêm kir ya li Ewropa ne newêrin wilo PKK xelkê xesandiye xelkê wilo çavtirsandî lema wextê yek were bi cesaret rexne bikim xêr e çi mesele ye demekî li pişt perdê wan re didodistîne kontrol yani tensîq di navbera wan de ye newlo tu heqaretê li bi milyona dikî hey xwelî ser PKK dema bi milyona Kurd dengê xwe didin AKP dengê xwe didin Hûdapar dengê xwe didin rêxistinê din û nadin PKK tu û rêxistina xwe roj û şev te heqaretê li van milyonê Kurdan nakî roj û şev tu rêxistina xwe heqaretê li PDK û heval û dost û alîgirên PDK nakî roj û şev û hevalê xwe û rêxistina xwe heqaretê bi hezara bi deh hezara hevalên enekesê û pedekesê nakî ma vana nekurdin nekurdin em tenê av gora tu nekurd e tu xapoçî ye tu nekurd xwe ji lîsteya kurdîtiyê bişo zaten tu şerê kurdayetiyê dike hevalê te bi kurdî naaxivin hevalê te bi kurdî nanivîsînin zaten te dev ji Kurdistana serbixwe û azad berdayî tu çê te hatî ji mir te dibêjî wela heqaretê bi milyona dikî ya bi vê Bakur êdî Rojavayî jî wekî devoka wan diaxivin eynî mentiqê wan xain bênamûz şerefsiz tu pera ji wî çêdistînê hey xwelî ser PKKya te ji bo ku Muzaffer Ayata û Sabrî Ok û gelek kesên din ji eskeriyê bedela eskeriyê pere ji te distînin alîkarî û kampanya PKK û da dewleta Tirk ji bo guvana ji eskeriyê efû bikin hey xwelî ser heta kengî tê divê xwelîseriya hanê de be heta kengî tê divê kirtiya hanê de bijî heta kengî tê divê xesandin û vê newêretiya hanê de bijî heq ne li ser te ye heq ne li ser PKK ye ka heq li ser kî ye ka heq li ser kî ye ez berê xwe bidim kî belkî tu piçekî ji vê xewa xapoyîzmê şiyar bibe û li xwe vegere baş e rêxistinekî bi vî rengî dîrokekî tarî dîroka rêxistinê dîroka serokê be apo berê vedişart niha behs dikir di salên piştî ku eşkere bû piştî not û sisiya têkiliya PKK û mîtê apo biçek behs kir rêxist çi ye
كثيرة يلدرم ونجاتي كيا بيلوت وقاشو آبو دولتي خاباندية لسر بشتا دولتي وبري ميدي بككا آواكر من لسر بشتا قرا ولسر بشتا شيرا ما أولو دقو ميرو ولو خود كر قهرمانكي أبي نويركي هاني أبي زراف قتيا هاني ولو خود سر ما ذكر قراسي زلاما وقهرمان ومويديت بيشمال بول بيشيا محكمة دهندري نا على دهندري فروكي دين عليك دهندري هليكوبتر دين عليك دهندري محكمة ده مويديت بيش زلاما تش سروك تش قراسي ما بس تعمل جوي أخافتنا هاني بيجشتي وين نلسر خيري به روجبوينا تفقرا خابوتشي اف روجا الرش انجخ دیروگەکی ڕەش بدوو خۆڤانی وەی نەلسەر خێرێ بە حەزار جاری نەپیرۆز بە ئێ کێفاوی تێ بەلا کێفاوی بێ و ئێ کێفاوی نەیژی ئەفق و چاوی چیژێ تێ چش دەستیوی تێ بەرە بنگێ خۆ بک باشە مەژەم فێم کرد سلااو و ڕێز و حەمبێز ji bo hemû temaşevanên kanala me. Silav û rêz.